ole tuna hian Android phone version update dan tlang pui karon tilang dona ama sabin kan phone setting a hian phone man lai setting a hian kan lutanga chuan maybe about device kan lut le the phone version 5.1.1 ania lollipop ania hi lollipop hi 7.1.1 now get a kan update don ani chumi tu chuan tuna Play Store kan du tanga Play Store kan luta chuan Project UI Android now get ti hi ania hi kan install anga install chung hi array lawa 2.64 MB velek ania array lawe mema kan download a 2.62 MB nia and download zawa and install a hi nia memi kha chuan kan thai page je langa thai page je la go a chuan material theme aron langa hi back hi kan hetop don ni chuan hi lo mang ve chinula tha phone software update na tha ni chuan home button kan hetanga doin je kan kuan press the home button and select project UI ni khu kan select anga chuan kan phone version aloin update ta tian phone hi restart anga ya khami than zo khan ti lo hian restart donai voi khat restart anga chuan restart chu ke jong ka anga ka restart a chuan setting a ka luta setting a about phone ang lut le a Android version khu 7.1.1 now get aloni ta ne phone version tikhan awesome takin kan update a hi a try na changka nga in lo hmang ve thin don nia chuan he channel hi khongai takin lo subscribe ve ula comment te miron pe ula like te miron pe ula khongai takin subscribe in lo pe ve don nia